Niki boya ada yang napi ke boleh hadiah yang pek lade mulihan jadi. Jadi karena yang niki saka tuno seneng wakilin mangda boleh jinak saking desa mangda wenten anggena prabaya muruk dua membayas. Jadi asut yang mojo yang nak depan masih tulisan bagus, pembuin aja gek. Ambil saking nomor di sini. Selanjutnya, majelis pemilik saling nomor dikali serta terima abdi muda saking Banjar Badung yang sampun siaga ingin dirusak. Inggih, krama seketuna abdi nugraha titiang munas suratian nyanyi duanin parikrama pesangkepan rahinani mangkin jadi kekawitin. Dari jerumangku sane braga suci sane wangian titiang klian seketuna abdi nugraha sane musayang titiang satu diketalar krama seketuna abdi nugraha sane kusungayang titiang piantukan puniki sampun ngepek kadipayung magalah ngiring lanturan pesangkepan utawi parung duwene antong ngaturang pangastukaran. Om Swastiastu. Pangayukat bagia aturang titiang majeng rilide sangyang widiwasa duaning asukerta walunugrahan ide titiang pengkali ide dane sarang sami sampun presida mapupul iriki nyarengin parikrama pesangkepan indik nyang bulan basebali sane kaping 7 warsa kalih tarisai ide dane sarasami sedurung titiang lantur indik pesangkepan rahinane mangkin titiang jadi guning ayang indik dudanan acara pesangkepan rahinane mangkin inggih punika kapertama pamungkah kaping kalih nyarca siki kalih utawi absensi kaping 3 atur piuning saking dane petengan antuk kas seketruna kaping 4 semrama wacana saking klian seketruna kaping 5 saur pitaken kaping 6 pacutetan daging bebawasan lan sane kaping 4 inggih punika pamutur. Inggih ide dari sarang sami sareng mangkin gak jadi laturan titiang antuk nyarce siki kali utawi absensi ide dari sarang sami titiang minas uratian nih Kade Bayu Tuari
Derian, Kadek Gita, Lohtu, Yuda, Miwah Kadek Epa, Ini dua ning nyarja sigi kali sampun puput, saya makin kalah jadi lanturan titiang antuk kadruan kase kadruna, majang rendana jero petengan galah katu. Ibin suksema majang ring pengantar bawas antuk galasannya sampun ketiba ring pesikian titiang. Iderane semeton sinarang sami seket Bruno Abdi Nugraha sane sampun presiden laut ring rahina makin ring peparuman puniki sane dahat kuangan titian iriki titian dados petengan sane makin jadi muningaya ide padroen kas sane wenten ring seket Bruno Abdi Nugraha puniki ring rahina sane sampun lintang iderane sampun presiden memargian inde bazar utawi kupon piantukan punika wenten paridana iderane sane sampun kahe minat adi pengaji nyetak kupon nyewa prasarana ngresekin piranti lantur raut saking lutri sane mangkin durung wenten malih paridana utawi kas iderane sane keambil malih piantukan punika sane mangkin iderane ring seket Bruno Abdi Nugraha puniki maduwi kelas punika meketahnane dasa yuta rupiah. Sejangkepnyane dados katingat ring lebihan sane sampun kemargian titiang diwawu. Sampun katingat ke? Ini amunika titiang presiden unikaya ide pedroen kas iderane sane wenten ring seket Bruno Abdi Nugraha puniki yening wenten sane jagi metaket ide pedroen kas punika lurus galah titiang katuran. Dua aning pepes sakaning jumlah organisasi puniki kaon sampun nempi androina niki sampai sira sane ngraksa sukses. Ini suksema niki majang ring Kadek Bayu untuk pitaken dua aning niki kewentenan pedroen kas sane wenten ring seket Bruno Abdi Nugraha puniki titiang sampun tanggal taler rian tukang punika pedroen kas iderane sane wenten ring seket Bruno Abdi Nugraha puniki sampun kegenahan titiang ring Bank BPD Bali niki buku tabungannya sampun iriki kas pedroen iderane megenah ring Bank BPD Bali punika irike sampun jangkep ke surat pedroen kas iderane ring STT nika meketah nyane dasa yuta rupiah ben yang ukuran yening jagi keangge malih kas pedroen iderane punika dados kekarik ring Bank BPD Bali ingin asa punika titiang presiden nyawis pitaken saking Kadek Bayu semeton lianan wenten sane jagi mempitaken ide pedroen kas STT Abdi Nugraha puniki ingin yening nenten wenten sane jagi mempitaken malih ide kas pedroen iderane titiang matur suksuma galah waliang titiang ring penginter maos Inggih matur suksuma ring dane jero petengan dua ring nenten malih pitaken ide kas utawi jinadru ini sane mangkin galah jadi lantaran titiang antuk semprama wacana saking kliang seket Bruno majang ring kliang seket Bruno galah katu. Inggih suksema galah sane kebicara titiang iderane sareng sami pemekas seket Bruno Abdi Nugraha sane wayang titiang pangayu bagya aturan titiang majang ring ide sane widiwasa sane belinga-belingi ngiring-ngiring dua aning pas recan ide sang yang widiwasa iraga presiden mempupul iriki ring paruman wong Indonesia sedurung di jam madura matre pilih rin giring sarang-sarang rastiti bakti ring ide sang yang widiwasa majalaran untuk nguncarang panganjali umat doen Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Ini ida dane serang sami napi mawinan titiang mupulang ida dane iriki ring pareman wengine puniki nenten jatios kawentenan pituduh saking dane jero probekal desa ayunan mangda ngelaksanayan wimba karo ring bulan bahasa Bali sane kaping 7 ring warsa kali-kali selaya puniki dane ngarsayang mangda kawentenan wakil utawi pemilat saking soang-soang sekeduna irada makasami ring sejebak jagat ayu. Sampun piragi titiang taler kawentenan megudang-gudang wibakara sane jadi kagelaran ring bulan bahasa Bali sane kaping 7 puniki kawentenan megudang wibakara sane jadi kapilatin ando adik-adik irada ring SD ibu-ibu PKK Prajuru Banjar miwak Rama Banjar sane jadi memilatin wimba kara ring bulan bahasa Bali sane kaping 7 puniki. Samaliha titiang sampun miragian kawentenan megudang-gudang wimba kara sane jadi pacang kepilatin ring angga STT Makasami. Punika kawentenan ketiga wimba kara sane jadi pacang kepilatin inggih punika sane pertama kawentenan wimba kara Sabrama Wacana Matema Jagat Kerti sane kaping kalih kawentenan wimba kara Nyurat Lontar lan sane kaping 3 kawentenan wimba kara Bebanyolan Bunga. Inggih menawida kawentenan bulan bahasa puniki dumangdane kawentenan nundul miwah ngeprasang malih rasa subtilih ring iraga ring Yowana Makasami. Inggih amun nika titiang presida matur titiang nunas malih jebos pikayun miwah pawawah ida dane serang sami jagi nyumpunan ini kawentenan wimba karo bulan bahasa Bali sane kaping 7 puniki. Inggih wonten asa punika titiang presida matur titiang puputan dumun andhok parmasanti. Om Santi 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 Om. Inggih matur susuma ring dana jero kilang sane mangken galah jadi laturang titiang antuk saur pitaken durus ngewadalang pikayunan sapisanan nyawis nabi sane sampun ketelataran antuk jero kilang iwau. Inggih durusan tiang saking kidek tiang saking pengawit sampun jumpu yening sajarani nyanggra bulan bahasa Bali kaping 7 warsane manggil iraga pinakoiwana patut satinut lan berpartisipasi yening sadi titiang dan japarayana kemanten Rama Bali Makasami patut nyanggra bulan bahasa Bali puniki napi malih rewasa sangalintang saka truna iraga memulihan jayanti mapidata nadosnane ireng iraga mapesayang-sayang melimah bahasa Bali puniki jadi asen pet prade kemulihan jayanti dan kenapi sane utama iraga sampun lestarian bahasa Bali biwang sastra Bali puniki. Inggih wonten sapunika sane presida atur titiang matur susun. Nggih patut nika jero kliang. Tiang dalam jumbu napi sane sampun kewadaan serang nyepa wedan sane nenten jumbu riki. Yang dipegang niki boya dan yang napi ke boleh hadiah yang pet klade mulihan jadi yani karena yang niki saka tuno seneng wakilin mangda boleh jinak saking desa mangda wenten anggena prabaya muruk dua membayas jadi asut yang mojo yang nak deman masih tulisan bagus pembuin aja gek Ngobrol gitu yang nunas dalam gede yang ngatur ini tidak kayak medirian dawa ring warsa lintang juga tidak boleh jayanti pidato tidak boleh nangadiam berupa piala piagam dua jinah tunai saking desa mewakili sepenuhnya puniki atas ini sampunan sumanan saya ini rago melihat jayanti pasti ke rago boleh hadiah jadi astur nenten ya hadiah senang tujuan rago pertama Bika rago presiden nyarangan mengimpor karo punika kira-kira presiden ngelestarian bahasa Bali pilih-pilih tur ngelestarian aksara Bali ngantos kepumpul kas ini wanda sapunika seni presiden kerja
Ini lantur pitaken di Madirian, yang matur semua. Oh nggih, yen kenton Pak sampun yang undang sampah iki bakal si malu negak balik. Semua yang niki yang undang usul iki tidak sampun kiragi wabu. Yening pinaga Jayanti pas dike jadi mulia dia landur pek kade nedan dados Jayanti dados nenten dia menguruhi atur di Madirian Iwau makin nenten pengenyon dia yeni kecumpurin malih bos boleh utawi nenten boleh Jayanti iring medalan kas duwe ide sakimalo angin radio konsumsi utawi buruk ini punika saking sebonga angga Yohana sekat bisami inggih punika hidupnya asa punika yang betul sukses. Ingin idadana serang sami sepatrono tidak lunas surat yang ngalih sahananing pitaken usul mewah pawawah sanai sampun kipiragian yang wawu sampun becik pisan samaliha tiang sampun miragian idadane serang sami sampun nyumponin kawentenan wimbakara bulan bangsa puniki sampun sami jumpu sampun jumpu sami niki tiang miragian pawawah saking kadek kita sampun becik pisan niki kita dumangdane irada ring angga sepatrono ngemedalan akide-kide kas roenane ke anggen sang sane ngemiletin wimakara ke anggen biar prebeo latihan lan muru utawi mepayas kinten nggih punapi sami jumpu nggih wonten sapunika tiyang presiden matur dalam waliang tiyang ring perintah bawas Inggih, duaning sampun sami cupu jadi nyarengin wibakarya sani mangken galah jadi laturang titiang untuk nyantenang sang sana jadi ngwakilin wibakarya kapertama sapesira sana jadi ngwakilin wibakarya somrama wacana durusan Tidak bisa diadrok ya yang kasumpemun tidak mana jadi nyarengin tidak sampun mulai menempuh utawi merupakan sarana Tiang kacang ngajah yang mengopi sana sampai wagot Sapulah paling ngebasa mana alus sana mengopi Tanggal uluin masalah Inggih semua Inggih matur semua loh tuh sampun surat utawi catat titiang nina titiang sami sampun jumpu sane mangkin laturang titiang malih sapesira sane jadi ngwakilin wibakarang yurat lontar inggih galah katuh Inggih dari penyarikan oleh titiang matur jadi dados titiang nujuham urusan yang dikadek kita manda mewakili ngarangin wibakarang yurat lontar Ipun saking alit utawi SD sampun lumrah murid yang lontar Mogi-mogi ipun misalnya Inggih, untuk dikadek kita sapunapi kayu nyarangin wibakarang yurat lontar nggih Inggih, kita semua tidak bisa dia nyarangin wibakarang puniki tapi malih wibakarang puniki angin demam lajan dewe yang ini neta dirago rasanya sirah malih samalih kasih usahaya rasanya bahasa dan usaha kalian inggih kalau pesan atur rekomendan dan Inggih, matur semua dikadek kita sampun surat utawi catat titiang sane mangken laturang titiang malih sapesira sane jadi mewakilin wimbakara bebagelan Tuhan inggih dosa yang rupiah Ini tadi kalau kamu udah melakukan kalau misalnya orang akan nggak semua lu balik. tahu tuh pantai beda mau balik nak liu sekarang tuh yang gede kan ingin suksema macam ring hadir yang sampun presiden bilang dan wibakarang bulan puniki saking mawon kawentenan pidagi yang akide niki sareng madirian ring bebanyolan tunggal puniki nenten dados yen ngangen bahasa sane porno mangda manut saking tema
ring bulan bahasa Bali sane pitu puniki mangga kawentanan jagat kerti jagra hida samasta. Punampi antuk ida dane utawi maderian sane ngamilatin bebanyolan tunggal puniki mangga presida nyujuhin utawi ngewedar mangga sayang-sayang kawentanan jagat iraga niki kerti sira sane malih nyaga semesta iraga niki yening nenta niraga para yawana sane ngamilatin wimakara puniki aige pada sapunika titiang lunas sareng dane penyarikan mangga nyumponin kawentanan pabegbagan iraga ring paruman wangine puniki inggih jalah katu. Inggih, budaya sareng sami, titiang jadi nyutetan daging pesangkepan utawi paruman rahingane mangkin, waras pati klion mutu ukir, tanggal pasehi, 17 Februari warsa kali tali sae, saneka pertama, krama sekatuna api nugraha, sayaga jagi nyarengin wimbakara sajarangin nyanggra bulan basa Bali sane kaping 7, warsane puniki ring desa Druene. Kaping kali, sang sana jagi wakilin wimbakara bina kadi, lohtu wimbakara sembrama wacana, blikade kita wimbakara nyurat lontar, miwah derian wimbakara bebanyalan tunggal. Sana kaping 3, wenten prabaya sewentane saking kas sekadruna abinugraha, sana kawahin sana wakilin wimbakara sembrama wacana, nyurat lontar, miwah bebanyalan tunggal. Pinangkenyangra bulan basa Bali sane kaping 7 warsa kali tali sae antuk tema jagat kerti jagra hite samasten. Inggih, wantah kadia samudika titiang presiden menterang pesangkepan utawi paruman rahinane mangkin. Pen prade wentani wahri sejeronin atur titiang pimbangan lunas gangrena pengampuran. Mangga wasanani ngatur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.